Acho Bible text pangum sa pangmonchi kapigsan trada chiko tuiza akha ina khani kala chiko ina tuida trada chishaden tangda Leviticus chapter 19 verses 1 to and 9 to 18 kala prohona Moses li hanga Israel yarui ashangvali na thum thar phlungra kacha prohona thumui vare iya katharana da hanglu verse 9 Kala na thumna ma kahat tharan lui phaili khaleji mahat sang alu mahawi thili matham pingchila mang muiwa alu kala drakha thaila ma pha khuisar hai alu kala tatung ka hai chila mamana khui alu ji ka chama ping kala ram ka zat khumi pingui wangna I proho na thumui varena na thumna mali paimana la maminam paimana la akha aina akha makapik paimana kala na thumna iwi ming aina nguida khangshit masa paimana kala chithada na thumwi vare wi ming mamma khaw masak lu I prohona nawi khongnai nauli mare kharek paimana la awi ot la manga paimana ngalang holaga chithangaya aman mamila kazing mathang nam paimana khana khang khogali makhon shi paimana la khangapyo wi mangali ngaphok khawai mahai mi paimana kha nawi vareli ngajilu I prohona bichara tamli mamatui khayaya lu kacham khangai la kharei khangam manga khailu kha nawi khongnai nauli khamashung khangarong aina bichar sara nathum aina nathumwi mi ping mamashat zat ngorok paimana kala na khongnai we khamashung bichar chili mangning kham paimana I prohona na chinali maning kachai paimana kha nawi khongnai nauli ngacham khuilu chi maning kha na awi wang morei phungra nathum na athut makhui paimana la ram khalata we naw bingli mayu shi ngorok paimana ka kha na khalata leikashi chithada nawi khongnai nawli leshilu I prohona amen saya se prali rana we gathara manga tui mangali ithum nganing dale nawi tui ji ithum li matui milo Pap tang sak milo. Kala na wai tui ka sha jaina.
Papta ko hijana. Itumi mirin hi terang sakmilo, mishung sakmilo. Jesu Christo ming sing the kapone. Amen. Iram timak sabing bang in a telka substitute hangawe. The Bible portion read to us for our meditation this morning is from the book of Leviticus, chapter 19, verses 1 and 2 and 9 to 18. Leviticus chapters 17 and 26 they are collectively known as the Holiness Code. In these chapters are written about how to be holy before God, because God is holy. Now, to be holy is different from to be spiritual or religious. Let me explain this to you. To be holy is very distinctive. Not many people can do that. Not many people are able to do that, although they can do it. For example, in the Bible, in the book of Numbers, chapter 22 to 24, we have the story of the prophet Balaam. Balaam is a religious person. Why? Because God speaks to him. You remember, God speaks to him in his dreams and vision. But Balaam was not a holy person. He was religious, but he was not holy. And in the story told by our Lord Jesus Christ about the tax collector and the Pharisees did everything that was prescribed, almost everything that was prescribed by the law. So he was religious, but he was not holy. So being holy and being religious or spiritual, they are quite different. We all can be holy, but many of us, we don't want to be holy, although we can. Holiness is a gift from God, because God is holy. Only God is holy. To be holy means to be separated, to be apart, to be unique. And only God is unique. But we can be a part of that uniqueness if we respond to the gift of God. And one way in which we can be holy is when we love our neighbor. That is basically what this text is about. Loving our neighbor. It's an active love. Biblical scholars, especially Hebrew scholars, tell us, those who study the language of the Old Testament, they tell us that when it is written here in verse 18, love your neighbor, in English it is translated as love your neighbor. Excuse me. That sounds very abstract, love your neighbor. But biblical scholars tell us that in the Hebrew words, actually it is more active than that. It is love to your neighbor. It is not just an abstract commandment, but there is an action involved, a movement involved from you towards your neighbor. And what does loving your neighbor means? Very simple. It means giving their wages on time. It means leaving something for the poor. It means taking care of the deaf, the blind. It means not lying, not defrauding your neighbor. That is basically what it means to be holy. It is simple yet difficult, because we know we should not lie. We know that we should help the poor and the needy, and yet it is very, very, very difficult. So being spiritual and religious is very different from being holy. And all of us are called to be holy. On our own, it is difficult. But holiness
is a gift from God because He is holy. And if we use that gift to respond in love, one step at a time, nobody expects us to become Mother Teresa in a day. No, we are very human, fragile, broken. But one step at a day, if we can show love to those around us. Neighbors basically means to those around us, to the people you meet every day in your interaction. If you can do that, a little word of love, a gesture of affection, then you are holy. It begins with a small step. It is easy as well as hard. Hard when you try to do it on your own, but easy when you depend on God. Arwi itumli pata kai bangmon chewe akum trada chiko li pata kai jim thalain pata mi kai ji hili katera larik katera dang holiness larik the hoy bangmon we akum trada shine ne tuile gam ko de theruk jili katera we maram lik bisangai de le jili katera larik hoy pro ho hi katera ni China Israel now being hila third from re kaji we commandment hi zang da klai ni dharma gazat aina kathara hi ngadai manglali lup da klai na kathara mi hi ngadai mishan wili akum kud kniyan mkud mti jili belam we kharchan zang da le belam hi Israel law maning maning a hi dharma zate mangla zangi khiwang da Vrivraina ahi kharjan sade mangla zang da klaidala tharma zata klaidala Israel now maning la Vrivrana ali matui la ka hangchi thaye ka ahi matharmane substituent sa ka ahi holy ma samne ke jini dharma zatla holy ma samne khiwang la jika ahi kdew ka akhlat pning thyawe Rirana kapangkoi kai Israeli konshi kawabi wang sahoi kamasaratui Balaam he thermozate kamatermani Jishu Christana Krazan sajali kashna kalok akwe sahak saina Pharisee sak sajali Pharisee bajina ia tight la mi ia fasting la saye Ye thada sai ki ji ana thang tai wa sa aksali ai therma zade ji therma we ai na ti da wa sa da klein ka ai ma therma ne ji shu ma le therma ga zat ai na ka thera ko hi khang dai ji ne itum li ka thera sa lo ga ji hi ka pha sa lo ga ji ne khong nai li le shi lo ga ji ne Arwi hili pamon shi we larik lik bidak le hi itumna phapta mai gi ji kha thai gi ji bana pamon shi we larik hi Israel law bing hi ningkhan sambang khai tili khami ko hi Egypt li rawpam sa dak la tam li khami maning maning jilla hili ning khami hi raw bing li khami maning jilla kha ningkhan sambang khai bing li khami khela ni commandments ne Canaan wing lay khairu aina milk long da khlai jilik wa jangja tam tran jilik khami ningkhan ne Egypt li pam da khla tam tran jili hi tha da salo dam hang mane ki ji khiwang na ji ka Egypt li atum raw sa da pam hogi da atum yurin jik deung dei chini Egypt li pam da khla tam tran jili Israel now being here Atum we atam jilla atum atam maning maning atum we lan jilla atum lan maning maning atum we yang jilla atum maning maning atum we akhawa we ngasa sa jini atum na jatam tran jili I khorum ge de hangdala akhawa ba jina ai na watsara jika ma ba bai la akhawa wa jing le de klen na wa tam la aw yang la akhawa na ji khang lo na ji sa lo jika a ji sa plong ge jinda Moses na Pharaoh li itumli lam hang li wala gabre rali khorum sak lo phu phang sak lo thang de
Therma gazat aina tang the atomi pangli malay jidla. Miwi pangli lay jidla. Ikorum gejilla pharaoh with permission der kaksa. Raupam ni pamaw kita atam la awi maning manay, yang la awi maning le, pangshap la awi maning manay. Rao sa the later atam transilia. Kapasa gejilla. Limit sa jidla. Kapasa gejilla. Masak herwe. Kiklahi lay the claim. Songja Exodus wijili chapter 2 jiliya Moses na Egyptian na akali sautat kai kerjaan jang da leide jili kerjaan jili verse 18 da leide jili Egyptian na akana Israel na akali sautat jithai lekha Moses malung thui kai jana ana ka payung ka paywala ka mi khibak malaysa ji haina ana Egyptian now bajili satadawe the sang the lady Hebrew tuilia mi ke ba ko malay samne ji hi mi malay samne ji mening mde Hebrew tuilia chi apam atam tranjili yarono ka khung mi malay samne ji English li tanghul tuilia mi ke ba malay samna hangi khami ye khlai lay sa go jili Moses na Egyptian na sau sakta atam tranjili ka yarono ka khung mi malay sa jin wo itum na thai jiba wa lang da jili next day thangji Moses na ke le Israel na kani khangbo tam tran jili pichar wa sa tam tran jili Israel na ala hang dala na li le sa tak de ka sala da hang dala jiwi ka khat ba wa Israel na ba jila Moses na Egypt na le sak ta tam tran le sai thai gi jin wo ka verse 18 jili Moses na ka payang la ka mi malay ke bak malay sam jite mi ye lay sa jidla ka yarono ka ka shung ka phasa ka shap malay men ek jiwi kuk tui de ji mi malay men ek ji men ko ichim tanghol tui tanghol naw la na yarono men mala tahang de ka phasa la ka masarar ka masarar ka na lay sa la ma khlai ka that la Moses we ji la mi ye lay sa jin wo ka jili lay ka sabing ji rao sa thoi hau ga da ka pha ka sa yim sarar jilla miwi azing le hau ga da ningkhan ma lei thoi da ka pha sa lo awe achina khli jakshi da sa le hima pha ma nei mo hang leng ji rao sa da le ka mi hi ka pha ka sa hi la ma sarar ji Karui we pangmon shi hilizang da klei ning kami hi atum hi rao masala ningkan samang kai mi bingli kami ni atum ni ari na tum rao maning dor ko na tum ningkan samang kai mi ko ji ai na ka pha ka sa ji sala ga ringlo ka ji ni ai na kenan li khwa tam tranjilia ningkan samang kai da ringlo Rao thada maring lo jine hi sak lak kai tui ko Bible tui jang Rao thada maring lo rao binga ka pha ka sima thai mane ka sai ka ning khan samang khai binga ka pha sa gi jila sa bai ka si sa gi jila sa bai ning khan samang khai mi thada ring lo jin kainan li bak jang adam thran jili mi bing we thang we sambang da khalai paisa ji mi lo gi jine Itum kajang we kubai ka tolopjik sambang jene. Kachi atam we society jing daye atuma thang loza da lay ring da klay mine wo. Aring thorwa chala ga asam nga zin ili iwe kela je tang da ngalang manji mami ka iwe shimkhur hi thayau ge ji chot hau ge ji. Inaung rabing thai la ga pi hau ge ji. Inaung ra school mami school fee mami rar thogi da akama school ma wa bai ge chi chigwi wa aina ngalang manji thang le ko khlew da ngalang da mi lo akama ma hai lo ge chi mi akhwe ka chon he ko thi na pantan na wali pantan ra hai kha nya shong ma hai bai mane kwi wang le jiga na I tha da ja tam le kam bor le exam maning mane ja tam tranjili itum na sang da kale ka chon je na ngaya song da ngawai pi jine jaina iwi our sweater our jacket chi ina iule bantan ra la alima mi kha
มีว่าจริงอ่ะส่งมาปีมาเลยสิกนายแต่มาปีมาเลยอาขมากระจายไปมาปีทุกิดอาขมาวัดลำธารมันสารมาเลยเลยชีเดซาโลก็จะเฮเลยเด็กเลยนี่มาขาดอาตั้มทรานจิลีก็ต้องมาถอยลูกเด็กราไทยรู้คลอกอาตั้มทรานจิมักก็ต้องมาคลอกถอยลูกก็ครึ่งลีก็จะเป็นวิวังก็จำนาวเป็นวิวังก็เดียวก็ให้ลูกก็จะเฮเลยแบบนี้อิชิตังหัวเล็กเลยทำเลยสักแล้วมันทำเนี่ยก็ชับชีเลยได้เฮก็ชับชีเป็นอะไรครึ่งเลยจะเด็กก็ครึ่งก็ซาลีชิมก็ซาแต่ตอนนั้นรำมีปังไฟแต่ให้มีแต่เจจิกท่าลีว่าคือใช้ไฟมังไฟว่าแต่เดี๋ยวก็ให้มีสารมีบิงกันบิงจีน่ะแต่ดันอีเวทีเล็กครับบิงกันรีสารุนแต่หังให้สารก็ละอาทุมเวดราไทยก็ซาจิลีว่าคือราไทยละอาทุมต้องมุกลกมันนี่ก็เดี๋ยวแต่ให้มีแอปเปิลก็ใช่ละแต่ช่องฟุ้งเล็กเลยจีแต่ใช้เงินสักแต่มีเลยยารู้ภาพตั้งสักชับชิงเลยยารู้แต่บริษัทลักให้มันนิ่งมันนี่อีตุ่มท่าแต่ก็ท่าละมีเลยชีก็เที่ยอาตุ่มฮีไบเบิลไลน์น่ะคาราร์แต่อีเที่ยคุยเอาว่าอีตั้มทรานจิลไบเบิลเที่ยคุยเอาก็ได้ตั้มขมิชุกมิจีมันท่าละกันเที่ยคุยเลยก็ละซาตะเลยก็จำนาวบิงลีมันก็พิกโลมันมีน้ำโลก็จะฮีเลยตะเลยฮีเนี่ยก็เท่าไรก็สาจิจิลินะวะอีตุ่มธรรมะจัดก็จิก็ไม่เจอสระใส่เฮลิฟาสติ้งซาใส่ไบเบิลปาใส่ไม่จิธรรมะก็จัดเนี่ยจิมังลาก็จังเนี่ยก็เท่าไรก็สาฮีบริวารนั่นนิ่งจังฮีบริวารก็เท่าไรบริวารสาวละบริวารนั่นก็เท่าไรนิ่งจังเฮียก็พากษานั่นไว้คงได้เลยจิก็นั่นน่ะทั้งจิตสมบังตะเลยมายังละสับชินเอาละไม่ใจนเอาละมิโซนเอาละอาทุมลีมาท่าเดก็สาฮีฮีบริวารนิ่งจังอีตุ่มอีกจุงฮีชิไม่น่ะฮีดีตาขายนี่ชิมชงจดละก็วัดมันสมบังมาได้แต่เดไฮราบันแต่เดอีชิมก็ใช่อียิปต์นี่เจ้าลูอียิปต์นี่ทุ่มก็จอดอะเพราะมันนี่ยามละก็บังกลอลีตาขายอีทุ่มอีกจุงวางมีเรื่องนี้บังกลอลีตาละก็เงยเฉยพาสังอีทุ่มต้องคุยว่าอีทุ่มเลยร้านหัวตะเลยบ่าวว่าอีเธอhow kita First Peter way first chapter 1 verse 16เลยอีเธอhow kita นั่นทุ่มละเธอลูกจริงนั่นทุ่มละเธอลูกก็จะวิเคราะห์บ่าวว่าก็ภาษาเดเลยสิออกทุลูกจริงอาจารย์ดังจังจีทุ่มลุยรูปนิดมีอันให้เลยอีทุ่มไปลุยรูปนิดวิทีมฮี preserving our culture ก็จริงอีทุ่มไปตั้งคนเองก็ฉันฮีมีลีจากสิทธิ์กษาฮีอิสมาตั้งคนกับฉันลิมจังโฮอิชิเวชิฟเกสที่ทางจีน่ะ Lieutenant Colonel Gilbert นะหางอะไรจังกับฉันก็จีฮีฉันก็จนลีแต่ถ้าคุยฮอนกับสังจีน่ะกับฉันมันนิ่งโฮจีกับฉันเวก็จิตให้เนวกับฉันเว reflection เนวข้างกับฉันฮีก็จังคัดอีทุ่มนักคริงครักจิลิกหังโกจีเจน่ะตั้งคนเอาบิงเวกับฉันฮีเอาไว้เต็มลิขิกเลยจีก็มิลิมันมีน้ำมันนี่มิลิกับพ่อควายมันซ้ำมันนี่มิลิจากสิทธิ์กษาฮีมันนิ่งมันนี่ก็เลยชีตกษาฮีตั้งคนวีเงชันเนวแต่ถ้าก็กระเทาะจีฮีตั้งคนวีเงชันนี่เลยถ้าเลยสับผมจีนี่เอาไว้ยังตั้มทรานจิลีอิสิเปติกรูวีป้าป้าจะมาชาสาละละเรื่องราววีลุกมาชันจีอิทุมลีไม่หายไม่จีนวะเจ้าน่ะเอาไว้ยังดังเดเรื่องราววีกระเทาะholiness ก็จีเดียวเท่าเลยครับไอ้ชีวิตตั้งคนนักตั้งคนเป็นวิงชันมิลีมีจากก็เท่มิลีงล้อนก็เท่ขจังจุงเลยก็อาจุยถ้าเดอาตมาเลยทุกอย่างนี่เจ้ไม่สาลูกก็เงเท่ยังไงอีทุ่มลีฮิริราลก็เรื่องนั้นมันนี่พูดส่งเลยอีทุ่มลีไงใจไบเบิลจีฮิริราลก็ไบเบิลจีอย่างแล้วก็ทุกไม่ดีอย่างลูกจีนี่นั่นเว้ยมิรินจีมันทำให้เดอเจ้าให้ก็นั่นมันนี่พูดสาลีเราซาสาเลยไปเราจึงมีเราจังมาซาสาเลยนั่นเว้ยนิ่งเลียนั่นเว้ยลุงเลียเราซาสาเลยไปก็ฮิริราลก็นั่นนิ่งขันสมัยก็ลันสินิวปองลีละก็ทำก็ช่วยปองลีละดาร์มาเรนปองลีละนิ่งขันสมัยก็ third ออกทุยลูกจีนี่third ออกทุยลูกจีอาใครน่ะอาคเลชิงรอกลูกจีนี่
Itu mau relation rock lagi Republic of Hawk ju mening mane. Ke thada ka teu ai na relation kang rock iter ka sa ni. Mi akli tui ningai m thala ka nang han khami. Mi aknam kham thak sa tum tranjili asna wahim thala ka sar go da appreciate ka sa hak. Ka gazame akli wala ka na we shimji in sam thame ga chu na we cha tam hanang ji in hang me ge ta ka sa. Hi paisa ka jang chung mening mane. Ka leishi khang rock hi ka thar ka ho ji ra shok be. Itum na korom da klei bri ra hi ka thar bri ra ne. Chi tha ge itum na ring da klei. Itum na ma tui da klei. Itum na song za za da klei hi la ka thar ng sa plong re. Ka thar bri ra ji li pang sha po khoi se. Ka ji ba wa ka thar ji itum mui mening mane. Itum ma kun mening na aw ma kun ne. A wai na po khoi la ka itum ka thar ring vai sa be. Ka thar ka ring ni ka ta da ring le ji ka ka thai ka cham bing li ka chot bing li ka khnang bing li khang a chon ji ai na ho phok chi ni. Amen.